Hello guys, ndabaramukije aho muri hose ku isi. Haba ari hano uko ubwenge naberekeye uyu munsi ukuntu ushobora kumenya nimero iyo ari yose igutelefone, yaba izi za Leo za Limitere bigenda gute. Ukuvuga ari ukuntu n'umuntu ashaka kukubipa akakubipa iyo nimero ukabona atari usanzwe umenyereye kuba yaba atayuzi atazina ubuzi. Rero ari ukuntu rero ushobora guca umenya amazina yanditswe kuri iyo nimero, bica bituma uwo muntu uciye umumenya cyangwa ugaca umumenya ahantu, cyangwa ukamenya amazina yo ukategezwa kuyabona. Ati rero bigenda gute rero? Turinjira muri iyi kashi, hanyuma tukemeza. Okay, iyo tugeze hano rero ikintu duca dukora duca hano, ibibazo mwahabona aha kuri rimwe hano handitse kurungika, tubanza dusonde kimwe. Okay, hanyuma rero duce dushyiramo nimero ya telefone, kuvuga nimero ya telefone tugashyiramo nimero ya telefone, aho no kuvuga niyo nimero uzoza ufata uyikopiye ucuyishyira ngaha, ni ukuvuga nayo uzoba usanzwe uzi amazina yanditsweko. Ni ukuvuga rero uhejeje usonda hano kuri send, ucurunguke kuri envoyer hano kuri send. Okay, hama rero wowe ucushyiramo itigiri cy'amafaranga ugomba nko kurungika. Ni ukuvuga n'aba arimo ubusa birakunda, we gikuru ni uko uba ukeneye kumenya amazina yanditswe kuri iyo nimero. Ni ukuvuga ugeze kuri etape ya nyuma niho biba bitakikunda, ni ukuvuga wewe gusa uba wagomba kwibonera iryo zina gusa. Okay, dufate nk'akarorero twandike nka 30,000, hanyuma turungike. Hanyuma ibi urashyiramo urudome rwawe wose, nimba ari ke nimba ari wose nta kibazo. Hanyuma turungike kuri send, hanyuma duce dushyiramo code PIN, hanyuma turungike. Okay, tugeze hano urabona yuko baciye batwereka izina, ni ukuvuga izina asanzwe yanditswe kuri iyo nimero. Nuko rero bigenda, ni ukuvuga rero ku nimero yose uyikopiye ukurikiza kuri izo etape mejeje kubereka. Ni ukuvuga nk'uko bisanzwe byizwe, urazi yuko umuntu aramucagura carte simu bateza kumwandika, hanyuma baca bahita bagira kubamwururiza ko kuri kashi. Ni ukuvuga rero ajya amazina bari kuri kangamuntu niyo baca bashyira nko ku ruhande rwa iyi kashi, rero gace bituma rero ubona amazina y'uwo muntu uwo ari we. Sawa rero nuko rero bisanzwe bigenda. Hanyuma kano ka video nimba mwakakunda murashobora kugira partage, no kugira subscribe.